Hello guys, muraho neza nshuti za BTM TV. Ndishimye ndanezerewe, fasha aka kanya nshima Imana kandi namwe mbashimira kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere 2022. Ubu ni saa sita z'ijoro. Nanje ndanezerewe ko Imana ingejeje uyu munsi ngihumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu nanjye mfashe aka kanya ngo twese dushime Imana kandi mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2022. 2021 ni umwaka wambereye mwiza, kandi namwe nk'abakunzi banjye ba BTM TV ntekereza ko wababereye mwiza nkuko nanjye wambereye mwiza. Niyo mpamvu mfashe aka kanya mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Uzababere umwaka w'amata n'ubuki, uzababere umwaka w'imigisha, uzababere umwaka udasanzwe, uzababere umwaka w'amahoro. Bakunzi banje ba BTM TV, umwaka mushya muhire, umwaka mushya w'amata n'ubuki, umwaka mwiza. Murakoze, ndabakunda cyane. Ciao, bye.